Завджықауы ветеранты шаветі оңқыта фембалдышты Ленинграда блокады архайджы тимі шарыштой координационным бұрд. Ражамындың лаварта гороты ветеранты шаветі шардар уалыты лев. Яны хаштамгашка шаветі шайрак хашу ветеранты сарды уавыртақ шхоршканын. Шаришак фарштатым сынбарнун пушчыты ыргома аждахын. Ныртакка баракканын тамгашка завджықауы сары наваз ашт хашты ветераны. Вудонай Ленинграда блокады уасары чибафтыт ахам ташты юанда шадымаджы. Уалыты лев кутыразыртта автомайша сарды уавыртышты хуждарак, как қауса кутфанды саштайшам чина кашы арқсын чика наштайша куттакты фадылсы уагдат тархайынсы водонов акашт. Ахам барнун хашта ал хожун мазалты хаштканынс. Ветеранты шаветі координационын бұрды архаджи табаны хашкуттой хаштагдар раштаг Ленинграда блокады архаджи тимы районтам абалсканын. Вон ветерантам балзышты школаты ахырзау тимам шахисаштытай сыфеттой высысауты зурзышты. Ленинграда блокады архайджта штиванда шадаймаджы, шафылдаран қығағын ана ишкай хушайша бонсарыннау, шакахтыл жынтайлауынс, уңгмараса онымы рухшыц ыртфенім масын фадатна вайы. Ветеранты шаветі оңктима пынызухар хаям самайша вавыр барак кондуа, уйтыхай фахабарканам республика хисавадма ама профилон вагдаттым, удондарсын бахушканынс. Махантана куш саймидаги самайсан факашам, фыцадждырсын шабонта бақал заканам, шема ымбалым, ахам арқудызинаттар пайдау.